hayi ngoba ngiqhenya, ingoba isimo sami samehlo asisihle kahle, ngalimala kuwo lo msebenzi namhlanje ogcwelela ekhaya konje. Bonga yona nami intando yami ukuthi ngcine ngineso noma elilodwa elingaboni kahle, kodwa ebisheme ngoNkulunkulu ngeke uzungibone. Ungambona ngoba ukhona into engiyifundako, ngiyisondeze eduzane, ebese uyabona ukuthi lo muntu unenkinga emehlweni. Kanti nase la emadolweni nakhona nginenkinga, ngalimala engozini yemoto. Yahamba phezu kwami imoto la edolweni nala eqakaleni. Uma ngigoqa isikhathi eside kuyavuka. Cela ngithethelele ezulwini ukuba ngithume umsebenzi bese nami ngiyodlulisela komunye. Shema ngithethelele. Lo oguqile umfana wakhona la kulelizwe okwamthiyane okuzala, kodwa imvelaphi yami esekhaya kwaSokhulu, ebukhosini bakwaSokhulu. Baba sebesuka-ke obaba bezokhonza enkosini yakwamthiyane futhi la kulelizwe esikulo engiguqe kulo, omqedi, omambuka, okozo. Angazi sheme njengoba namhlanje utheka ngiguqela, uyimisele ukuthi ngikhulume ngani, ngoba ukhona kwami engakhuluma, kodwa lokho ngiguqisele khona lapha akukhona kwami, kungokwakho. Ngiyacela-ke Nkosi yezulu nomhlaba, uma sengiguqile njengoba ngiguqile okwami okwamthiyane ukubeka eceleni, bese ungipha indaba yakho kashembe ezolalelwa yilaba bantu abagcwele la ekhaya abeze bezolalela indaba yakho. Ngiyacela-ke ukuthi nami ngabona isangoma. Mhlawumbe uzoyibuza omunye ukuthi wayihlangana naphi lasangoma ngomshumayeli. Angivelanga ngingumshumayeli, ngavela nami nje ngiwumuntu ongenasikhundla nje. Nala ngikhonza khona futhi eyoni nganginasikhundla, kodwa babengithanda nje abagcotshwa bakhona, abafundisi, abangeli, omangameli babengithanda ukusondeza eduze kwabo, okusho ukuthi babazi ukuthi ngelinye ilanga khona igama lesibili ngoba nalo. Ngake ngafuna isangoma ngiyiswe kuso le enyakatho kwaSicengana. Kwangayona intando yami ukuthi ngiye lapho. Ngangigula futhi hayi kancane kakhulu. Base beyangithatha osibali, bathi khona umuntu ngapha enyakatho ongakusiza, bangisa khona, akangisizanga. Uma sengifikile khona yafika lento yasesulwini soNdlovukazi. Bafikile ngalamalanga lathi wena mfana uzofunani lapha. Ngase ngiyasho ukuthi ngizofunani, ngizofuna usizo. Ngangalazi ilanga mina.
ngoba ngangalona neNazaretha futhi ngangizona uNazaretha ngangakuthandi. Angifuni ngoba namhlanje sengiguqela sengiwushumayela bese ngithi ngangikuthanda. Uthi-ke uShembe, wena mfana sisafuna ukusebenza nawe, ngeke uze usine lapho oza khona. Isigcino sakho uzogcina ufile uma ungafuni ukuzwa sikuthuma thina kuShembe. Sase siyasukuma isangoma sathimula sase sithatha idoshi sase siyadongela. Abangazazi lezi zindaba ilayishile iyasindwa. Ngake ngabona inkomo zingena ensimini yomuntu, ziyodla ensimini yomuntu kanti ishiselwe ngesiko lenkawu. Sangena ensimini yomuntu sathi ngijima, wathi mayibona wayibona sesiyophuma ngale, wathi hawu uNkulunkulu wamazwi waphela impela wami. Wathi mayithe yafika khona eseyikhipha wathola ukuthi umbili uyayiphilela nje behamba ingqampona ngoba ishiselwe ngesiko lenkawu. Mayinkomo ishiselwe ngesiko lenkawu iyagijima. Nami ngicela Shembe ukugijima ngoba kuningi Nkosi yethu nomhlaba kwakho okwenzile kulo muzi. Kuningi okwenzile Nkosi yethu nomhlaba. Lo muzi uhamba uphela, lo muzi ufika kusewugombela, lo muzi usubuya sekuyinyanga yezulu. Kuningi Nkosi yamakhosi. Ngiyacela-ke Shembe oyingcwele ukuthi uma usungiguqisile phakathi kwalezi hlwele zakho intaka, uNkulunkulu oyingcwele diyalo zangithi eyilelo thuli lomhlabathi nabalele kulo muzi Nkosi yezulu nomhlaba uma ngabe bebushiwe
usubakhiphe ukuguqa phambili uma ngabe eshengo ingcele baba Nkosi bengaphandle uNkulunkulu oyingcele baba bawo isibusiso ngelinye ilanga usukhona lo muzi njengoba ngithi ngiyagijima manje ngaqala phansi lendaba hayi ngashona ilanga kuphinde kuse phinde kushona ilanga kuphinde kuse ingaphela lonke leli sonto ngoba nje indaba yalo musu buya kwabo kodwa ngifisa ukunqambona ngelinye ilanga lo musu usubuyile uNkulunkulu oqala ungena kulo muzi ngenyawo ayingomoya uthi wona inkosazana lwalihlezi lesi sihlahla lubheke enyakatho kufika isitha somlungu esasingafuni ukusho ukuzwa ukuthi lo muzi le ndawo le ingekashebe seyidalubhi waye umabhalana wayo uyafika ke lo mlungu la ekhaya sesiyazwana naye soniswayile yodwa ayisifaniso shembe sibaza komhlobo inyanga isulu owathi uma ngabe sebengibophile la ehlathini ngo92 eqala basekangoba bangisekela basakamthombo uma sebengibophile bathi ke sikubophela ukuthi utholakale endaweni engafanele ukuthi uhlale kuyo ngoba le ndawo sekuyindawo yesiqiwo yayisiyayisiwe le ndawo idayiselwa ka AZ Bombers beyiqiwo siyabopha ngithina lapha engibophe khona ngibophe endaweni enhle kakhulu ngiyojabula uma ngibophile ngisho ngafela ejele kodwa ngizobe ngifela ushembe ngoba le ndawo ingakashembe amen bathi ke labelungu yini ungasikhombisa ngayo ukuthi le ndawo ngempela ingekashembe ngithi ke mina cha kulula shonini nina ukuthi nifuna ukuthi ushembe enzeni ukuze nibone ukuthi indawo ngiyakha ngempela base kuyahlangana bakhali ngiyazana babuya besa kimi bathi lo mfulu uyabona lo umzingazi igama lawo ushile wawela ngenyawo wena ngaphesheya ombonami ofishi babe bantu besandla ushile lo mfulu awunawo amanzi aqoqelwe ukuthi ahambe emseleni ukuze aye enjinini ledonsa amanzi bathi ke sifuna lo shembe wakho agcwalise lo mfulu ngithi mina awukulula lokho shembe uzogcwalisa yeah mayibongozi amen bathi uzogcwalisa ngizogcwalisa ugcwalisa kanjani lo nisi izulu shembe ugcwale lo mfulu bathi hayi uyabona masiyibuka lapha imvula kulezi zinto zabo abayakuba ngokuzimvula ayikho imvula uzogcwalisa kanjani ngithi mina njengoba senitheni nina nifuna ushembe agcwalise lo mfula alisizulu ugcwale lo mfula okwenu lokho kuphela yekani kuzogcwalisa kanjani akhona kwenu kashembe nami yeah bathi nini ngithi mina hayi phela sazokushembe nasenimvuthuma inyanga izoya esimapondweni la yayikhona basebenza ayilungile awuye kulo shembe wakho mteteleni baselandedele ngase ngiyahamba ngaya kuZulu khona uZulu bese lapho lapha emandeni ngabasithele baba ngibole imoto abelungu bathi angiyotshela ushembe agcwalise umfula
uZulu awu Tiyane utheni wena ngithi noThomsha uzobhalisa wathi uZulu Tiyane yiNazaretha wathi Tiyane nathi usugagamele nasi ngiyambona uyangabaza nasi ngiyamshiya nathi okwakho Zulu nginikeza imoto kuphela wayesethi cha ngifuna ukubona uPetrol uzofakwa yimi emotweni nasi imoto ithatha uhambe nayo iyolala ekhaya kwakho ayithatha le moto ngabuya nayo kwamangene la ngalala nayo la phaya sikuyopheka khona ngapha endlini yakwaFakazi ngalala nayo khona wasekuseni ngayikwazi ngibheke eMankondweni ngasuka lapha ngo-1 ngafika eMankondweni ngo-5:30 uma ngifika ngivusa abafundisi ngithi ngithunywe ngabelungu bangithunywa kuShembe ukuthi uShembe ma ethi yandawo ngiyakhe akagcwalise umzingazi kwakuba uMadlala kwakuba uNdunakazi bathe awu utheni wena nami ngithi na uThemsha uzobhalisa wathi uMadlala mfana awu befana ungavumi uzobhalisa uqala kuShembe ungasho ukuthi uzokwenza ngibona mangabaza cha ngiphala ipeni ngoba nithi uShembe selokhu efikile la kaphumi ngiphala ipeni ke ngibhale konke lokho engizokukhuluma lapha bese kuthi mhla uShembe ephumako ebese niyamfundela bese becinga ipeni banginikeza bacinga iphepha banginikeza nangisabhala idate ngase siyaphuma isiqala sasubini saphuma sabambelela eframing ngesandla sa left sifaka amapijama sathi uphi lo mbana osuke enkosi angibhalisanga ngejubane ngibheke akugijimele ekhaya ngagijima uma ngifika kuShembe ngiguqa ithi inyanga yisolo hawu mbana bathina belungu lithi nababa bathi le ndawo kusiyona yakho uma uthi ngeyakho bathi nisizulu sibhale lomfutho wena utheni ngithe nje ngizobhalisa ayi sama nento engidoda sabe sashintsha isimo sokuma sasithi uphuma ngaphandle sasesibambelela ngo-right sasesithatha left sasesiyabuka sabuka esandleni wayesesusa isandla saba-right wayesehlisa ngomuno esandleni sakhe sika-right sika-left wehlisa ngomuno njengomuntu efunda amagama wathi waphinde wenyusa waphinde wehlisa wayesethi hamba tshela mfana ukuthi izulu lizokunanga ngolesithathu emini ngo-1 uyasi ngiyacela lokhu ke umfana kaMthiyane ngicela manje noma uyangizona umfana kaMthiyane noma ngabe wabona kodwa ngicela ungambheki manje ngoba uyena umfana kaMthiyane lokhuluma khuluma isithunywa sikaShembe uzoba neshwa into mhlawumbe kufanele kusize bese ngakusiza ngenxa uzowabo uMthiyane funa uhlukanisa uMthiyane noMshumayeli Shumayeli yedwa Mthiyane yedwa mawuzoza uMthiyane cha uMthiyane lo mase ngiphumela lapha ke uyobuya ufaka uMthiyane enhlizweni yakho uma ngabe sikhulumela into sesizweni yayisithi yini okunye ufuna ukuthi ngikwenze ngathi baba akusekho okunye Nkosi sokwanele yikho lokhu bengulandile yasinikele
ngase ngikhiphe ishumi loshelele lale ishumi elihlangene kuyiphepha yaselifumbata yalifumbata yaphinde yalifumbata yaphinde yalifumbata yaphinde yalifumbata kwesihlanu yasithi sekuphelele hamba laleli shumi ngixolele Shembe sukele phele lesibili usizo ngithwesa lona ufuna lo muzi babe ngiyahlanya babe ngithuka bethi ngiyahlanya ngiyosukela belungu bazongibulala namhlanje bagcwele la ekhaya babonela abanye babethi ngiyahlanya bagcwele la ekhaya abasezini bethi hayi sesifikile siyaxolisa sasithi uyahlanya nabe sengikwazi imoto ngibuya ngizala eRichards Bay kwathi ngolesithathu ekuseni ngabe sengiyahamba ngiyakuba belungu eRichards Bay le ukuthiwa Richards Bay engabikho yayikule emergency kwakuyona Richards Bay ngase ngiyakubo ngafika ngo-9:30 hayi ngase ngisho lo mlungu kuthiwa uRoso la kwakunamajalidi la la ko-10-15 ayakhiwe one kubanjwa le ndawo ukuthi uShembe ufuna indawo yakhe kungenzeka yonke le ndawo ngekashele asiyivime ngamajalidi bawakha ngawani lapha eBrandon lapha usethi-ke lo mlungu usufikile lisemfikile uthe Mshembe wakho ithi nothe Mshembe izulu zokuna namhlanje emini ngo-1 basephuma lethi lapha qekelele leli ehlole imvula baseyabuya bayingunga bayibuka babuya bahleka bathi imvula ayikho lo Shembe wakho ngathi akayazi lento ayikhulumako nathi mina ngithi ngithena nifuna izulu ushebanisa izulu ugcwele imvula bathi bona yebo hayi-ke akukholwa kwami ukuthi ayikho laphayana kodwa kushembe khona nabe sebenza ukudla khona lokhu kudla kwenziwako bayazi laba abasebenza emahhotela okuxhunywa izinti okuhlonywa ngezinti bakwenza banginikeza engabonga ngase ngiyasuka ngiyahamba khona isihlahla sasesikhula silapha ngasedibheyi ngasefika ngilalapha ngaso yayithiwa koma leyo ndawo leyo igqumana idibheyi yayingabikho ngase ngiyalala phansi kwale sihlahla somqokolo ngase ngilamela briefcase yami ngabuka phezulu lali uhlaza linganalo ushifu awu Shembe hey Shembe uNkulunkulu amen 10:30 11 11 12 12 1 10 to 1 ngaqala awu Shembe ngiyahamba nokuhamba lapha ngivele ngabalisha emzimbeni nangiqile esibhedlela ngilimele ngimaswe ukuthi izwi kaShembe ngililalelanga leli sengikhuluma ngalo imali emsebenzini ngaye esibhedlela emakhothi wafika uShembe waqhamuka phakathi odongeni hayi ebusuku emini udonga nje waqhamuka khona wayesethole manje ufunani lapha ngathi ngiyagula ngilimele wathi ngiyazweni ngase ngiyasho ngathi pho ufuna ngezemini ngathi ngifuna ungisindise Nkosi yezulu nomhlaba abantu bazothini ngingane ngingaka ngibukeka sengiyindlobo wathi lalela thina moShembe sesihlolile amehlo akho umthambo wangenhlanye ayi umthambo wangenhlanye
awusasebenzi, ngeke sabona leliso lakho. Kodwa sizokwenza ukuthi umuntu ohlangana naye engaboni ukuthi iso lakho langahlanye sabona. Kodwa mawuvuma ukuya lapha esikuthuma khona thina boshela. Ngathi ngiyavuma Nkosi. Wathi uma u5 to 1 ngaqala ngakhuluma tishembe bazombulala belungu. Hawu udayiselani kodwa. Hawu ngiyofa ingane zami singangiboni. Ishiye unkosikazi amabili ekhaya. Nesakazi sizala kusikhona la ekhaya. Nonkosikazi oyedwa omdala khona la ekhaya. Abonjiwa umuntu. Abanikazi womuntu impuphu. Abakhaleli umuntu. Ngoba ngihlezi la ehlathini. Ngenxa yesu lashela. Kwathi mazi 3 minutes 1 la siyaduma izulu. Laduma kaya. Laduma kabili. Laduma kathathu. Lasekuqhamukifu ngapha lathi. Lesihlaza nalutho. Laqhamukifu lathi. Lathi malila. Lasethi kwenyuka. Laselibuyela phansi. Laseliyadweba liphindele emuva. Kwathi masithi 1 minute to 1 la wathi 1 o'clock. La ishaya isulu kwamina nganetha ngaba amatakataka. Ngase ngithi shembe sephelele. Ngase ngiyahamba ngiyabuya ngisabheka ihlathi. Ngafike ngahlala kulesa sihlahla naso. Ngase ngiyagoqa ngiyathandaza. Ngase ngiyamosha. Lana ngolesithathu emini ngo1. Ngoba usuku khona, ngoba iminyango lesine, ngoba usuku khona, kwa iminyango lesihlanu, kwa usuku khona, kwa ukusasa ngesabatha, kwathi ngo9 lasa. Wadwala imvula. Sekuqala lokho. Uma bethi la enkambini bakhulumisa lendaba ukuthi amanzi kwashwathema kanjani amoseka ngifele batshela ukuthi ushembe ngizotshela ushembe awashise amanzi. Ngoba kashe. Wathi ngolesine ngaphindela kubo. Hayi ngase ngihambela phezulu. Ngase ngasana ndaba namlungu naye. Ngafika kubo ngathi yani ngibona ushembe. Nisaphika namanje. Bathi hayi ushembe wakho hayi khona unisile izulu. Omunye wathi hayi abuye belivele lizokuna. Hawu. Kuthiwa likho. Ngathi mina ngilungile. Kodwa lona linile. Ngesikhathi asishilo sibuyekele kokunye line ngo1 nangosuku ashilo. Ongela babumhlule. Isikhathi anali kahle baba. Aphilanga lapho eNazaretha. Ngabe sembuya ngisala ekhaya. Ngaphika ngahlala la ekhaya. Sasithi siqala zisukeni into umusa kusukela namhlanje mfana wami ungahle kudla izinto lezo 8. Safuna ukuthi sikhulume nawe. Angiyazi beyizokhuluma. Kanti kuzofika abelungu laba abangama security bathunyelwe ukuthi bezomdubula la. Bangibula la ehlathini. La kwakhona indlu kapho kuMasibi. Kwakuyiqhumana elalikhona la nganayihlahla. Kwakuyibala nje. Kwathi usuku ngo1 kwasekuqhamuka ihelicopter yazungeza yasiyama yehla basebehla belungu ngeinkamba bathi qatha bebo 5 nangole idokodo la lesibangalodo kwathi suka la uyelapha ya ngasuka la ngapha ngafika ngaqoba la khona so ngaqoba lapha ngangaleliso ngaqoba lapha
masebehlila bafaka amathoshe emehlweni la ezimongo wayesethi uNkulunkulu wenu maNazaretha hayi mfana la sesikhona bazokubona sukuyolamela kulesa sihlahla thatha impahla zakho uyolamela kulesa sihlahla ebese ukuthi masebesondele ungababuki emehlweni ubabuke inyawo uma ubabuke inyawo la babona so sikhona thina kushona sikusingathini ngasuka ngayala ngomba khona ngase ngishiya leli dokodo kwakuyidokodo lamakhathoni kwakungamakhathoni engizoza ngaphezulu ngoba ngasuka ekhaya ngaphethe ingubo ngaphethe ishiti kuphela ngase ngiyawashiya lamakhathoni ngase ngiyohlala la ngikhomba khona besa baze bafika la endle esikhona balibona idokodo lami lamakhathoni base ngiyakulo bafika bakhahlela babona akho umuntu phakathi base bekhuluma bathi leli khafula lihambe libalekile isibulu ngiyasizwa kuphela nje usikhuluma bathi alikho libalekile kanti ngisezona la ngiyabuka ngabuka amabhuzini la kusho khona uMpompela wathi ngabuka amabhuzini basokhipha ugwayi kokunye basebeyawulayitha beyawubhema wasokuthatha umetshisa wasemlayitha lamakhathoni hey umuntu ohlezi la nale stainless kusha amakhathoni la uyabona hayi abazange babona asha amakhathoni azaphela athi maya esevelile wasokhipha isibhamu wasikekela wasasihlala emthini kwathi kube sitholile likhafula namhlanje besokeza nje wasishaya emthini inhlamvu yangena khona wasekuyanqaba wasekuyahamba bangishiya asale ngaguqa ngabonga bahamba insuku bengizingela baphinda bangithola khona lapha futhi bangibamba ngalelo langa cha naze ngafika phakathi ejele ngangilanda abantu ngabalandela inkambanana ngabacela ukuthi kabese lapha kuyisonto sizokwenza umthandazo ngizobahlangabeza ngoba abantu babesaba ukusala ngase ngibahlangabeza e14 ngabuya nabo ngesala ngafika nabo lapha ya sathi uhesha ekuseni ngabo 8 sivule ibala lapha esonozala khona umthandazo sathi lapha nje sesiqedwe uvuka nathi ufunda kwasangena lezi imoto enkulu zamasosha ziwu3 namaveni amabili ayilandela ngemuva sasiwu24 amadoda ayo4 omama babe20 asifika emisiveni lapha ayesehla amabhono amathathu esakeni nathi mina ningabaleki ukhona ushebe kulethela hayi bangilalela abantu ngaya kushe mabhonweni ngakhuluma nawo athi sizobopha usendaweni engafanele kanti nangiye silindeni siqede umthandazo ngase ngiyabuyela ngiyabomama nalabo baba asifika hlabelelo ulu mawe na Saketa nasinyakusisa sasa siyasuka ngabaqhuba ngathi ipiveni abazongena kuyo lase likhombe ibhono nase ngafaka yaqala bathi iphenye basiyikhomba
ngabafaka kuyona hayi baba uhafu asisuka amaveni asisuka le magumbagumba esehamba kanti umlungu uyabhala lo baphetheko ophethe stage uyababala uyasibala njengoba singena laphana siku-24 umlungu ubhala ukuthi siku-25 sihambe sifike lephuseshi sehliswe fanele siyobhalisa amanje amagama ethu sibale siku-24 inqaphi ibhuni ukhona uGumede la osonta evula amehlo wayengomunye owayekhona eyiphoyisa ehamba nalowo mngani wakhe laba khathi ibhunu ukuthi abahambe bawucinga lo muntu ka-25 limbonile ukuthi ubegqokeni aphuma amaveni amathathu eyocinga umuntu ka-25 akatholakala ngumuntu ka-25 uthe ngo-2:30 ungena ishifti kanti 2:30 wabuya umlungu lafika indiya elingena leli shifti 2:30 lasibala esitokisini siku-25 wabiza umlungu nebhuku lakhe lika-25 wabala siku-24 wathi umlungu le nkinga sengiyishiya kuwe esho kuleli ndiya sengiyishiya kuwe lithi indiya hhayi ubani engakuphile lo muntu kalushembe mina kuphile kalushembe laphananda yena ngizela kunye into yena nikile kanti loli ndiya elilapha liyisihlobo nonoyinkobe lithi mina kubile kalushembe nenzile omunye into lapha khophoka mina hayi sasa siyahlabelela phakathi esitokisini sahlabelela isihlabelelo seyishumi umuzi wamanala lasiyasibala indiya lasibala lingena phakathi kithi lingasasikhombi ngokuno lihamba lisibuza manje igama negama kwathola ukuthi siku-25 lo muntu ka-25 akanandi igama lathi hayi mina zoshiya afana ngalo nayasibhala laphuma indiya hayi kwasebusuku sobikela manje kwafika lo obesibophile wafika wangena naye wasibiza ngamagama wasibiza siku-25 sawungena evenini sema sehla evenini embangeni sesiku-24 akasekho ka-25 iveni ayikasilime nje nini hayi lo mlungu ulandela iveni ngemuva wathi ngoba le veni ayikazime ndawo lo muntu ka-25 wehle kuphi uthe ungeni manje sibizwa kuthiwa singena bokisini mina ngangumuntu obizwa angase silunga mfuna abafana bathi Accused number 1 nangungena ngasingizwa ngoba imini ubhomoza laba bonke sebekhuluma izwe lodwa bathi sibizwe yilo usilanda emakhaya intombanana wathi asize lapha asinaqala thina sibizwe yilo lolu uhlala nasinyafuna yathi manje yebo uqinisile wabizo ngathi naye babalando yimi inkosi yamakhosi bathi base beyabalwa abantu bengena ebhokisini sangena sama-25 wakhumule kuwo umlungu wayibeka phezu kwetafula wasuma uma ngey'nyawo wabala 25
wabuka ibhuku lo muntu ka-25 akabhalwanga la ebhukwini bani igama lakhe hayi basebeqamba basebeqamba bathi K Shembe. Wathi India asiyiboni into eboshelela abantu lo mthatheni nimbuyisele lapha enimophe khona bese kuthi la abantu bathathe babuyisele la empangeni bayise station lapho bazogibela bazomtshela lapho bazogibela khona baya emakhaya kodwa lo mbuyisele lapha enimophe khona ngoba uShembe uzolwa nani. Bangithatha bambuyisela bona la bazombeka la ngahlala la ehlathini ngelinye ilanga lo Bongoza uTholo so wayesegulelwa unkosikazi wakhe wagulelwa unkosikazi wakhe wangena umhlafu usebeleni walidla ibele ayikushela lahleka ibele lomlungu lasala la ukepesi bamthatha umlungu bamyisa ey'bhedlela lapha lo mlungu wayisuka eZimbabwe bamyisa kuzo zonke iy'bhedlela ukwehluleka wayesethi lo mlungu hayi ukhona lo muntu owalisa izulu kwagcwala umfula lo Shembe wakhe mhlawumbe ngamsiza lo nkosikazi wayesethi lo mlungu mlandeni basebeza lezomlanda ngathi ayileke ngihambe ngemoto yini ngisazocela izalwazi zingiphekezele ngase ngicela abanye omama lamajatini abakhanga emergency ngawabavimba erenke ngabathatha ngabaletha la ekhaya abazange basaphindela labo bantu ngalelo langa emakhaya balala la babe-5 balala la bahlala nami ehlathini. Sasa siyawela kwakukhona iy'ngane zabafanyana zaseyincane zinganyana zino-10 years 11 years 12 years omunye usihlalo khona la wesakhiwo sala ekhaya uPhumlani babe khona nabafana babalapha Koshongwe obi babe khona la ekhaya kunabafanyana njena ngase nguthatha lawo ngafana sawela nabo ngaphesheya lapha sayamuleli njati lo mlungu masifika khona safika sangena esangweni asashaya isigubhu asishaba lapha ngaleso sikhathi ubosha izandla nenyawo bathi sokoshwa beshaya amafana basishaya isigubhu bashaya imbongo sazimbili imbongo bayishaya imbongo baqhamuka amaphoyisa ndawo zonke bathi kwenze njani la babamsindo wathi lo mlungu hayi babizwe yini bayekeni sase siyagena masifika endlini awungena nje endlini nomlungu ngangena mina ngase ngiyangena endlini nomlungu unokhaphetha kahle abathi sofa angena ngaya unkosikazi womlungu ehleze usofa ngathi babehlise bembeke phansi babehlise bembeka phansi ngase ngithi umama bamgonga ngase ngiyahlekelela Baba wethu osesulu asiyakhandaza kanti umphishana Shembe la umlo kodwa ukhulu nakho konke inkosi umkhombisa ukuthi wena uNkulunkulu umnikazi wale ngandaba hayi saqeda ngase babeka amanzi athi wabuyisa iditholi ngase ngithathe ubhoko lami ngase ngagofuza amanzi ngase ngithathe uvaselina ngawukha ngawufaka phakathi emanzini ngase ngawubonda nalamanzi ngase ngithi mkezeni bamgeza bamesula kahle ngase ngithi thatha lo vaselina niwufake kulo mgodi bawufaka lo vaselina wagcwala ngase ngithatha isipunu ngase ngisula kahle
kahle walingana ibele lonke ngase ngathi nasuka kamama Mbuyazi ngase ngithi mbopheni ngayo kwamama ngase ngitshela lo mlungu ngathi ningayiqaqi lena nsuka kusukela namhlanje nakusasa nangalelo usuku noyiqaqa ngosuku lesine bayiyeka lena umlungu ngapela kwamhlonipha wakwenza lokho engushiloko wangayiqaqa lena nsuka kwathi ngosuku lesine ekuseni wayiqaqa kwathola ukuthi ibele lomlungu ligcwele lo baselusu uphendwe wayinyama wathi kuseni nakusasa wasefika lo mlungu la ehamba encini wangithola wathi hayi shembe wakho usafisa ukumbona lo shembe bathi uzombona ungajaha uzombona kuthe ngelinye ilanga kuyisonto kanti ushembe uzogilingila imali ilanga lamalanga uma sikhotela abatholela bahambulisa nomsebenzi ngelanga wayesegibela lo muntu ushembe lo mthi lo umlungu wambona ushembe vele phezulu esihlahleni efaka isigqoko esimnyama amahlombe ehlangene nezihlathi kwazokwazi insuku ezintathu embona lo mlungu lo shembe wayesesa lo mlungu wathi kimi kunomuntu omhluphako ubona ngikuphela abekho abanye abelungu abambona mhlawumbe unkosikazi wami akamboni ubona ngikuphela siphi isabelelo lokhu akhe nokuphathako ngathi nanako wasethi buyisala ngasingamnika wayesebuka wasethi nangu lo muntu hayi ngathi la kulungile angangasa ngibona na kodwa yena ukhona la wahamba lo mlungu kwathi tukutuku ehambile lo mlungu wasefika ushembe uthi ngolenkosazana kulo muzi bafika lahlala la esihlahleni wenza umsebenzi wakhe wakaqeda wayesesala nenkosazana nasihlalela lesilwanza esulwini la esihlahleni ngase ngiyaphuma nami sengiyahamba mshona ngale dokodweni ngithe ngingale dokodweni nangu umlungu eqhamuka esa eseshiya imoto ngalesameni hamba ngenyama phethe icathulo ngezandla wayesethi umfana umlungu uyakufuna uthi ufuna ukubona usuyile kuthiwa lo shembe khona athi uphi wathi nami ngase ngihamba ngiyabuya ngasafika ngimthatha ngase ngiyana kumfundisi ucele mfundisi nami umlungu uthi ufuna ukubona ushembe wathi ucele Mshumayeli thatha umngane wakho umbise kushembe mina ngihamba ngiyabona ngiyadla babedla nomnewethu umfundisi wala ekhaya wathi uyangibona ngiyadla thatha umngane wakho umbise kushembe hayi ngase ngimthatha ngathi ngila ofisa nawo bikho okunesihlatha sasingale kwakupaka indoda kwakuthiwa uMadevu abovu ipaki nemoto lapha yase yafika lesizwe uma ngisidlula kuyona yathi Mshumayeli umyisaphi lo mlungu ngathi mina ngimisa kushembe wathi ayenziwa lento la ekhaya umlungu hayi kushembe asidlanga kithi ithini sihamba noshembe nami ngethulile kumfundisi wala ekhaya yena indaba umfundisi wakho mfundisi wakho akahambe noshembe ithini sihamba noshembe ithini sihamba noshembe umani uzofika tolike sikhuluma lento silapha ya asikhuluma kakhulu sikhuluma kancane hlezi sibane la sibukane bayisesa bathi mfundisi hayi ngiyaxolisa ngicela ugqoke sami wasithatha ingubo yakhe waseyifaka sasesiyeza sibathathu sangene masifika la owasesuleleni afika methula umlungu uma semethulile bese xoxa lo mlungu
noShembe ngesibhuno. uShembe bese ephendula ngesibhuno. Kanti uMadevu wazi isingisi isibhuno akasazi. Sesingongqe swabili. Yebo ngongqe ngongqe ngongqo. Ngoba ngiyazwa ukuthi kuthiwani. uMadevu akezwa foko. Hayi, abona umuntu uthatha uShembe yasazi isibhuno. Bakhuluma lesibhuno, azi uShembe afuna isitawelelo lomlungu. uShembe asikhiphe indayane imnikeze ebese esiphakamisa kanjena uShembe ebese yakhomba lomlungu ukuthi umuphi umuntu owayibonakala phezulu kwesihlahla. Ibisithi yasesulwini ubaba. Hayi bakhuluma. Hayi imbuso senesiboni. Yasesulwini abonga umlungu nesiboni. Sisukume. Sihambe sithi masiphuma la eSamueli. Nansi ingane. Pheluke. Uyabiza baba. Mbuyele kuShembe. Nkosi yamakhosi awukaSiniseni. Yini sabo uShembe? Usondela noShembe nyasabo. Wangiza into endala uShembe. Wangiza ukuthi wathi kimi uyabona uma ufika kuleti afula mpala. Ungacela into eningi ucela ukuphila kuphela. Yingakho ungashuki nje ukuya kuShembe. Ebese uShembe Shumayeli baba ubeyaphi lo? Baba Nkosi yamakhosi uyasiphekezela baba. Shumayeli baba ubeyaphi lo? Hayibo inezwe kahle lento yasesulwini liphansi. Cha baba ubesiphekezela baba. Shumayeli baba umShumayeli wena baba abantu bashumayeza mana. Cha baba ubeyaphi lo? Hawa ubezotolika Nkosi yamakhosi. Ayingane samukhatha. Bezotolika baba. Bezotolika baba. Ezotolika baba. Ezotolika uShembe. Owaseqhamuka inkawu embili. Napha. Zesa lezi inkawu. Zithe uma zila kulesa sihlahla uShembe bebonakala kuso. Kunegqumana zasesiyama. Zaphakama zathi. Zabuka le iningizimu. Kwaqhamuka ezintathu. Ngapha zasesiyahlangana zaba u5 zasibamba umsindo. Yathi yasukumela zozulima ngenyawo. Yaphendula isihlalo, yasibhekisa kuzo. Yathi ibuka. Zabamba umsindo. Shumayeli baba. Zenzani lezankawu? Baba, Nkosi yamakhosi, hayi ixabene baba. Babena Shumayeli baba ixabene Nkosi yamakhosi. Singamaqembu baba. Khona iqembu langapha, khona langapha, khona langapha, khona mayihlangana baba. Zimephandle ongazuyibona eyigcina isifile. Athi cha Shumayeli lezi siyakhuluma. Yasithini cha baba nasi. Lezi ikhangapha sitshela lezi ikhangapha ngamadoda. Lezi ikhangapha abesimame. Zitshela lezi ezimbili ikhangapha ukuthi ingane yazo isibanjwe inyoka ngapha ehlathini. Kodwa sengikhulumile nazo ngayitshela ukuthi ngizohamba ngotshela inyoka ukuthi ayidedele ingane ayiphinde ngomfazilana. Hayi sinonkulunkulu. Shumayeli baba zibuke zasisuka zeyintathu. Akethe mayibhekele. Nyanya zihlezi ziziboshele. Nyanya. Shumayeli baba wayibuka izoqhamba zobe zingaki. Busubuka lesine ukuthi izobe njani. Izobe imanephu. Uboya kuvokomele kuphuma emlonyeni wenyoka.
inyoka kanti ithela ngamathe yenze lishelelele kodwa ngiyikhiphile hayi zabuye ngawo sesiwu4 uma sehlangana lapha sesiwu6 sasephila ngamusinda Saphamsana sesulwini awushomadoda saphamsana sesulwini usenza sonqele saphamsana sesulwini sathi sasesukuma asasiphendula isihlalo asasibheka enyakatho wayesethi inkosi inibusise sasiyasuka inqawo sasijonga ibhekele eziwu6 Amen. kanti hey shembe uNkulunkulu lena sesibini izosukuma la ingene endlini mayisisuka endlini iyangithatha ihamba nami siyazazi nayo because zonke lezinto kwakhona nje yodwa la kwakuyi sasimbili kwakuyile yena athi bese kuba yile yakhe sasijika ngale nemuva phethe samlela sesikoshi ngokubovu asasiyahamba asesukuma ogiso bathi basilandela yasiyaphenduka lasesulwini yathi uyaphi lo wasiyaphenduka wathi baba sibona usithela ngapha asazi ukuthi baba usithela ngapha kuzokwenzekani wathi suka uyela emuva bathi kahle babuyele emuva sasiyahamba sobabili sasithela ngale sokwakhiwa khona izindlu zo-aluphila wafika lapho wahlomamlela wathi lamshuma yakhinjwa waphinda wathi qhubeka waphinda wahlomamlela wathi lapha yakhinjwa uma seyiphelele lezi zindlu uSikimu uzomtshela engilethe umhlangano la ekhaya uma sizakha lezi zindlu sehambile sasala sazakha zaziziflat bakhumbula umama beletha la ngo-2017 kulezo flat sebenetha ngaphansi konyasi sizakha lezi zindlu sasifaka ukuthayela phezulu ziphele bese ngiyahamba ngiyakushembe ekuseni ngiyombekela isinto seliphelile sengawuletha umhlangano njengesiflakhe sezintathu izindlu manje hayi mangifika kumama Maseko Shumele wafika kabi sebathe fikile ewasesulwini lapha akaphuma akamuhle Nkosi hayi sicela unikela ke mama hayi anikeli yini ngana uhambe uyobika ngoba basho yena mhlawumbe engabazwela hambe ngani ibuye ithi uthe akese lenhlanhla Shumayeli lithi izulu woza bese ngahamba ngiyakhona ngifika phela ngoqo stairs ngiyango iyehla ingane awusibone isilwane sehla phezulu silandela ingane ngemuva sehla sithi sesitephu sesithathu bese siyahamba Shumayeli baba sofikile baba Iqedile izindlu baba sengiqedile Nkosi Nkosi wayesekhuphula umleze wangenhlanye wakhuphule ipijama umleze waqoqile unyama ngathi insizwa yebodwa bese phile khuphula ngenhlanye awunalutho athi lo mleze unjani Shumayeli ngithi baba lona unalutho lokwana ke baba yaqoqile Nkosi yamakhosi unyama baba athi lento oyibona ayenziwa zidakwa ayenziwa zinkomo ayenziwa ngabantu abangakholwa iyenziwa ngabantu engibanikeza inkomo zami engibathengela imoto engibanikeza ingane engibakhela imizi engibanikeza umsebenzi ayibona abangenzeli
Baba Shumele angisawufika mina empuza ngenyama. Hey, angazi ngoba ngiyinhlanhla. Cela ushembe shambe hamba. Angisawufika mina empuza ngenyama. Sengofika ngomoya. Kodwa ukhona ozofika empuza. Ufile ola yelo. Angisawufika ngenyama. Kodwa kho hayi abanesibili asinyamuza. Besho baba besho. Bathi ngelila ngokumbuzo shema. Hayi umezwa ngoba ngabuza ubusukubuza lo. Usuthi lo. Utshela buza kimi. Asinyamuza. Hawu umyomona kanjani mhlangahamba akho mkani uyosakuwe ukhombise lo uzofika empuza. Baba hayi mhla uthino luhambako emhlabeni lushintsha ibhanji lwafika kimi bathi bememezela bethi inkonzo ayikho ayisibabikho besungenza abantu basemhlabeni bekhuluma ukuthi inkonzo ayisibabikho lasiyafika into sesumekini yayihamba ngebhanweli open kuphela nangalele ngambhekile izinto zayikhaya angalolipo ushebele fika emakhulume nami ngibhekile emini futhi ayibusuku base yafika leli bhanoyo wafika lebeka la wasedibele asingiyagibela sahamba sasofika manje siqhingini masifika kulezi siqhingi wasefika eqala leli bhanoyo wasekuthi la edumiswa khona wayeseyarapha ngesandla wathi yabona ingane bakade ibhale amagama wrong bese yabacisha enhlabathini wayesenza njalo wasithi ufuna ukukhombisa ukuthi lo ozofika ahlale lapha akazokutshelwa umuntu ukuthi kanzeni uzongibona ngoba likonke la okuyistadi nani nokuphakamisa leli bhalo lisuke uzofika azenzele yena akazokhulisa ngamfuna ngificela base yashuka uthi ngiyahamba asiyasala ngedwa kuleli bhanoyi abula siyaqhamuka ezosubini iqhamuka isporting esisikoshi neshethi elimhlophe elinama-steps amnyama la ngaphambili nebhuluku elimnyama yasiyeza yafika yagibela kuleli bhanoyi yayisithi kutheni baba ngathi ubaba uthele uwena uzofika empuza bathe ubeqinisile kumele uzofika empuza kufika ubani namhlanje yasisondela kuleli bhanoyi yafike yathi ngomunye kwafika uStadi yaphinde yathi ngomunye kwafika igiya ofaka imino kanjena uma usususa
yaphinda yathi ngomuno wafika okunye nangikwazi kuney'phambanywana yaphinda yathi ngomuno wafika okuyi iqhatshaza nelibovana kodwa liyatobozeka yasiyama yalibuka yasithinta ustadi yasiyasuka ibhanoyi kandiza leli bhanoyi zofela ukuhlala khona amakhosazana ehleli yasiyahlala phansi yasiyehla into esizulweni yathi sehla phansi asasiyehla asiyaguqa kwasekuqhamuka uthi hamba phambili number 2 kwakuyinyanga isolo number 3 kuyilanga number 4 kwakubhokela bathi mabephuma esangweni elingena amakhosazana lasiyaguqa uthi yasiyaguqa inyanga isolo bangaguqa babili wayesethi hawu baba nawe pho uyamguqela wasekuphela inyanga isolo yathi kufanele siguqe thina sikhombisa abantu basemhlabeni ukuthi umuntu osezoguqela emhlabeni obani uma singaguqi thina abantu basemhlabeni yabaguqa wayesethi Mshumayeli tshela usibani wamsho ngegama wathi tshela usibani senondikhohliwe amemeza isonto wayeselimemeza iso ngamtshela lo ngamthumela kuyena waselimemeza isonto yasiyaphela lebhayisikophu emehlweni uzomeyeza igama mina ngiliphethe nimeyeza igama mina ngiliphethe batshinga ihlabelo mina ngiphethe igama elilodwa mina silizwe isikhathi namhlanje awu Nkosi yamakhosi awu yangiyitheka baba intombi insizwa zu5 zishela intombi yakwaMthembu zizodwa zishela le ntombi khona isithingile esodwa siqoka ama-avaloni sisebenza sishaya umoba lezi zisebenza amaphishini eziwu4 ezifika la intombini zishele ngamagama yansizwa leya eqoka i-avalon yahlala intombi awuyahamba yawuqhoma isithingithini sayithatha isithingithini intombi yakwaMthembu la airport yahamba umisa iduku sasala lezi ioswenka abawu4 abafika beshele ngegama lomunye ihlele kuKhisimusi khona la eManzazini lapha ngase-airport laseyamiswa ihlahla hayi basebeletha izipho bayiletha izipho bayibeka ngaphansi kwehlahla zikaKhisimusi ukhona abaculakho kanti nalesi sithingithini esiqonyiwe naso sikhona naso sizocula lawuso yabona futhi nalesi sithingithini esiqhokama lo naso sizoba khona asigqokile apho namhlanje siswelile abasoni base bengena labo bo4 becula isikhothami bacula bathetha sasa siyangena isithingithini esiqhokama lo namphela ngasigqokile uqobo labasibona sasa siyacula sathi intombi mayikho iqoma la ithanda khona sithi bhuti musungula ngoba intombi khethe emthandayo intombi iqomile buza iqomela ithanda khona ubelano wena ngoba intombi khethe emthandayo intombi iqomile buza ngoba imithanda awuningi shembe ngixoxa zokusa ngalomsi wakho Nkosi yamakhosi ngicela ukubuyisela esihlabeni sasesukwini umsebenzi wakho baba lapha emthetho yakhuluma yenza amaphutha njengomngane thethelele shembo incane Nkosi kusekusukile sizovala konzo yethu lithiswe
sizoba nenkonzo yethu esihlabele sesihlanu. Siyocela ubaba uFakazi wasekukhanyeni asihole ngalesi sihlabelelo. Nkosi kusizibonga abancane. Emveni komthandazo abafundisi bosibusiso.